All right, we have me to go. We have Madam Deka. Ghana Blasters versus the Super Eagles of Nigeria. Agbala Baba Era Sports Stadium. No for 7:30 ko game avaji. Madam, game ya agbaji ole. Your producing making up page. Arugala gba fun. Make do we sara mi Everlove TV. Pa ya valaji. Ika agba untonya. Binya kwaji ngoton. Pankaka blava vo atogba ika Ghana Blasters ngo doga kwakpala the Super Eagles of Nigeria le Baba Era Sports Stadium la kuma sentoma kwa mi la bloji mi akwa le Kenya sesela ma Ghana viore le kemi wana akpome ika mi agara ma gbereka na po gandre klafa ye agema achi evagela fuma gbe ika Everlove TV mi update the share ka ko mi ohiaba mi anya kwa okata wo mi agbo adoga ika mi gagamra abloji mi akwa le Kenya dumafio pa sesela ma kokuda agemi anchia mi donyi mi ano mi akon ika mi gagara mi akwa le ko wana ko le fuma agba Nigeria kula Ghana ugodoga le African Cup of Nations alo World Cup qualifiers pa playoff your prediction scoreline ni maglonya ba le AFCON 2021 ami provaya mokpo Ghana Blaster performance play Nigeria performance ta le nyon popo chinwa na mako ma va ko compare elle moko number Ghana Blasters na dujigba because Nigeria wovun at the group stage with 9 solid points gaka yojibo all progress irengogba motiva yo Ghana ba we lugulugu alaka gbagba over ko mon popo va igaka mava de namiota or build the hamaji akọ advantage ma akọ Nigeria je ye nya prediction nya at least nema glow ha ka 2-1 program ya lagbale Baba Era Sports Stadium against Nigeria. All right, yazelo ima over 2-1 against Nigeria lagba fanga. All right, we have me to go. We have Madam Deka. Ghana Blasters versus the Super Eagles of Nigeria. Agbala Baba Era Sports Stadium. No for 7:30 ko game avaji. Madam, game ya agbaji ole. Your producing making up page arugala gba fanga. Agba po bolu a. Nya madabet rajuro. Na makajine dero. Madera Ghana ji. Ta Ghana maga won don pomu. Ka kana na ji ko ko. Agara ka peku. Oh, okay. Ta 2-1 against Nigeria. Okay. Anas na karaji. Okay. Na marunya beta. All right, Ima, the bet. Tala, Ghana na duji 2-1. Ya ko adu ipa beta la ma. Just now, yento ko yin Ivan Sola nyomo Captain Wallace. Ngonya Abraham akagaro na Limpopo. Okay, agba Ghana go do play Nigeria la World Cup playoffs match of akwaji. Lekene ko po game. Your prediction scoreline. Match anto erefu. Ataka mabo. Apemiela. Okay. Ta o mote to ga fere ka baba ya runya jiel. Na glo mi 3 point e poga. Okay. Double la gbanajia na po o la gbanajia onyo umi. Okay. Na mi compare mi play so ko to they are far ahead of us. Okay. Kaka agbaji nya bloga. Okay. Agba nyagba. Na jijibu an chokoyo ni. Okay. Ta nya gbonyela. Nya skola na ela. Na glo agamofe. Okay. No ohara kan. That's it. All right, Ngola Ima 2-1 against the Super Eagles of Nigeria. Ika nyabro bora la gwa fi nyabro nkore. Ngoye Wisdom kwa chiko. Okay, Wisdom agba Nigeria versus the Blasters of Ghana. Yeah. Your prediction. Lekene ko game akome ye. Nigeria ula gbaji. E o play wakati avon long. Fi ule ha anyabo ule team ganga uma. Rule ye Leicester. Roma Plato Napoli fimo kata kakanyi nyamo kpo Ghana mi look ma ba underdog so ina kaka ma ko ba ye jiruga first half 1-0 ye second half 1-1 afma e kpo mola ba mala show to my party first goal joga. Okay, yeah, mala show na ma. All right, Thomas Partey for the first goal. I love Maguji Kenya Bravo Glomba. First half Ghana jiruga play 1-0. Second half 1-1. I've Maguji Bravo Bora la figunya Paris ngore. Yankonye Jojoma Bright. Okay, Jojoma Bright. Agba Super Eagles versus the Blasters of Ghana. Looking at game your prediction game nyaka. Game ante hangle. Kaka Ghana miele ta nye akora nye la fa mara kamete babubu ji choga ba kwemi awaju ta anyo ntore je shibe mi Ghana bi mi garu je huta
Na glow me afu 2-0. 2-0 against Nigeria. Eh. Oh, okay. Yeah, over 2-0 against Nigeria. Kwenye mpola na mo call nyuma. Savior. Okay, Agba, the Blasters of Ghana versus the Super Eagles of Nigeria. Your take and then your prediction. La hamama nya fun ada kama ala ngu ala bananya ba pe Ghana kpla Nigeria pa bola anya kai kana manya ball re ko nyo. It's a matter of pride. Dada kpla amanu kokong makushishila mangufa ngu nyana. Ata normally nyaya makuji gbagba gere cho Blasters ugbo ava igakea. Yo wrote Nigeria kula Ghana jia na madara karaka nya goma tonko gara Nigeria o hara kala ngu ala ba fa me miela o mate va ga ko nyanku na miera Nigeria mi va jo magbe ya gaka Ghana o maton anya bo hwe na mievo nwu a o dora ka gaka ha maro ban VR na glo malamu All right, Tima, 3-1 against the Super Eagles of Nigeria. Kono mo le magba na for 7:30 game ajiva galefuma. Akaya mas biya dagba fa gbawta mi gagagara bugba mai ka mi akora agba Nigeria agodoga kla Ghana la World Cup qualify playoff match ma e ka mi akora ba agba fa kamare la ka wono noga e ka agodoga la wono ni fa akpaja ni bro ta do bugba na mi your score line me Femi Godwin yeah and I'm here Zemenya and here waha yeah na hwe two teams na mba be bona me metima hu say Ghana betima den adi nkonim because hwe Nigeria and Ghana, let's say maybe omutabo na maybe ano so Ghana eden edinkunim and I'm sure say and there for life Ghana be prediction edinkunim yeah scholar 3-0 yes against Nigeria wow ogala 3-0 against Nigeria kwa na mo le maika we have amaga kwedu motora ka maika minu yagwa mi gagagara amabu baro ji mi akwa bele kenyo ha fa mkpokwa madam marakun kore Nkwanya Margaret Suka. Agba Ghana kle Nigeria makene kwa beji aruga ye agana ni ko jiruga Ghana jiruga agomava. ya dogola na Nigeria Ye dogola na Nigeria. Crampo. oh okay Maho kakaraji. all right Nkwanya Socrates for short. okay Socrates okay Agba Ghana me la fama me godoga kla the Super Eagles of Nigeria kuda Qatar 2022 World Cup playoff for wanonchi how do you see this game and your prediction into this particular game Nyonya tapenya be nyama Ghana no gafia akunya te pala beragbo na kwa bu ike miabe Nigeria to full miabe African nation ike wu fia la Cameroon bla abu ike Ghana Blaster fu eye mi mo kwa ma ba juma vi obe eye ogbo owuroro de kaka amayo mi akpo oyi wo ba wona de ko kumuro sukre to ba du ojia amamo ko kwa mi gala tala nyanya tapenwenya be aba juma vi na Ghana du jia ajoji na ngaka nyamo kokko be Ghana du jigba legba ban kaka ma dala kpo nema uma for 2-1 aro 2-0 against Ghana ma glola be kana gbaja otu ado ikemi mo pombe e over aba coach ye na awodoro le changes aro vitonya ayu brothers ma wajaba wa dawra akpagbo azama yoke okpobe wote wajagba na juko tanya tapenya be abaju ma vie na nyama ya kunya tapia dala akpa na gbaja Ghana domi ototoro aba juko na okay that 2-0 yeah 2-0 aro 2-1 e mo pombe Nigeria to na chuchu akoda game na mi nyakoko no mozomi. All right, well, over 2-0 or 2-1 against the Blasters of Ghana. Lagba fonka kajikwa Socrates evaja over. We go together. Unkola mi ga dugwa America. Kura Ghana Blasters play Super Eagles of Nigeria. Pa game ka jivaga gba nchia mi dugwa America. Nyabro, wezo. yo Atera mnyavie. Agba Nigeria play Ghana. Nigeria to di gere Ghana du komeho. Ika gba no pogandre pla fa tutu. Ajiga la Baba Raso Sports Stadium. Lekina ko wana prediction. agba makpoba Mamadu. Okay. What is your take on this particular game? Your prediction? My take on today's match is that maybe Ghana will win because we have a formidable players. We have formidable team. Your scoreline? Oh, maybe we'll give them 1-0, just one. 1-0. Yeah. Oh, okay. All right. Nyafa mkolo nana molema nyafa bro 1-0. Yakwa kamila na Nigeria lagba fanga kaji. Wa Nigeria Ghana game asa sega na lan kuran wana kwa ba nyama kwebe dada so no mopo 0-0 anya numerical draw
enye ni ke kpom la gba fa ke ka ba Okay, 0-0 alo draw. e ko kpom la Okay, we can bubu ya doga. o ma kpom ba o nenye ba 1-1 na Ghana doga gba apia nyina Ghana to Okay, ya fam kwala awenye your brother kaka we do go fila fi ka ba 0-0 alo 1-1. Kwa mi la bloji mi ga go doga mo ka fa mi akpale ke wo lo ha o boyra.